Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia, abakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabashuhuje mwese aho muherereye. Ndanezerewe cyane ukuntu kandi Imana yongeye kandi kumpereza ijambo ryayo kugira ngo tuganire. Haleluya. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana riri Kuvayo igice 3 ku murongo wa 2 tugeze ku wa 5. Yesu Kristo nabagiye neza kandi Yesu Kristo aze abahe iherezo ryiza bene data muri ko murankurikirana. Kino gihe tugezemo n'igihe cya nyuma, buri muntu akwiye kwireba, buri muntu akwiye kwikontora kugira ngo Yesu Kristo niyaza azaze asanga mbese umuntu ari wese yiteguye. Wewe ufite ikanzu yanduye, nuyimese hakiri kare, umwami Yesu araje, umukwe aje gutwara umugeni. Ntukangwe nubwo ubona ibihinda amaterambere, oya, no mu gihe cya kera, mu gihe cya Nowa niko byari biri. Abantu bararya, baranywa, bararongora, barabyara, mbese baragira ubukwe, baragira ibintu byinshi baraje mu buzi. Ariko umwuzure uraza giturumbuka maze urabica. Kandi Nowa yasemerera n'ijwi rirenga ababurira, baranze kumva. Abanze kumva bose bararimbutse. Rero nkaba ndakwibwije ngo Yesu Kristo azaza nk'umujura. Yesu Kristo azaza nk'umujura. Rero wewe uri muranyumviriza, uri n'amahirwe, ni wihane maze utunganye ibidatunganije bikiri muri wewe. Umwami Yesu niyaza azaze asanga atakintu na kimwe kikurega. Dusenge Imana. Data nyene cyubahiro ndi imbere yawe, ndaje kugira ngo nkura akazi kawe. Ndakwinginze Uwiteka urungike umwuka wera kugira ngo abari kumwe nanjye. Mwami Yesu, mwami angire neza maze amfashe kano kazi. Uri Uwiteka, ndirukanye shetani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse data wa twese umuntu wari wese agiye kumviza ubutumwa bwiza. Mana umugiye neza, umhe gusobanukirwa byinshi. Umwuka wawe wera mwami agenda musobanurire byinshi. Urakoze Yesu Kristo, sabye nizeye kuvyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti z'umusaraba, ufite Bibiliya nazingure dusome Kuvayo igice 3 ku murongo wa 2 gushitsa ku wa 5. Uyu munsi turasoma imirongo myinshi. Haleluya. Bene data ndabakunda. Iyo mubona ndiko ndabwira ijambo ry'Imana ryo kwihana, ntago ndabanga. Sindabanga kubera ko umuntu ntazaja mu ijuru ari umunyabyaha. Ari umunyabyaha rwose nta juru agira. Umuntu akwiye kwihana akava mu nzira ziwe mbi, maze akemera umwami Yesu agaca agendera mu nzira za Kristo. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Umumarayika w'Uhoraho amubonekerera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka cy'amahwa. Aritegereza abona ico gisaka cakamwe umuriro, ariko nticatemuka. Mose arivuganya ati, hinge nkikame ndabe kajya katabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti, Mose, Mose. Aritaba ati, sabwe. Iramubarira iti, reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera
amen. Ndabazaniye ijambo rivuga riti kura inkweto zawe. Yesu nashimwe cyane. Iyi ni inkuru ya Mose. Umumarayika yaramwiyeretse ari mu gisaka cakumuri, nako ari mu gisaka. Ico gisaka caraka. Haleluya. Yamara Mose amaze kubona ico gisaka, akabona harakamwe umuriro ariko ntihasha, arashaka kwegera ngo agende kureba ico gisaka ico arico, kuko ntabwo ari bwabibone. Yesu natugire neza. Mose amaze kugenda ngo ari mwaregera, yumva ijwi iravuze. Mwene data muranyumviriza, ijwi ryaramubujije kwegera aho hantu, kandi riramubwira ko akwiye gukura inkweto kuko aha ahagaze arahera. Haleluya. Aho Mose yari ahagaze nahera, rero byasabwa ko akura inkweto yari yambaye. Inkweto mu buryo bw'umwuka ni ibyaha. Mose ntabwo yatinze, yaciye akura izo nkweto. Mose akiri muri Egiputa hari ikintu kibi yakoze. Dusubire inyuma gatoya. Nimugende musome Kuvayo igice 2. Ku murongo wa 11 mumanuke murebe ukuntu byagenze. Haleluya. Mose akiri muri Egiputa yarahiciye umuntu. Yarishe umuntu, umunyegiputa. Amaze kumwica, umuvyimba wiwe aragenda arawuhisha mu musenyi, yawuhishije mu musenyi. Aho ngaho yagira ngo nta muntu ari bumubone. Haleluya. Yagira ngo nta muntu ari bumubone, yagira ngo nta bantu bari bubimenye. Yamara byaramenyekanye, yaragiye arahisha. Amaze guhisha agira ngo nta bantu bamubona, cyangwa se yagize ngo ntago bizamenyekana, ntago bizagaragara. Yamara harageze igihe biragaragara, biramenyekana. Haleluya. Abantu barabimenya ko Mose yishe umuntu muri Egiputa. Harageze igihe rero Farawo ashaka Mose kugira ngo amwice. Haleluya. Mose amaze kumenya ko Farawo ashaka kumwica, yaciye avaho ngaho byihuta, ariruka ahungira i Midiyani. Haleluya. Yaciye agenda ahungira i Midiyani. Bishatse kuvuga ko yagiye ahantu kure ku buryo batamubona, ku buryo nubwo bamushaka badashobora kumubona. Iyo niyo nkweto Mose yavanye muri Egiputa. Imana yamubwiye ngo nakure. Nashobora kwegera ahantu hera yambaye iyo nkweto. Imana iramutegeka ngo akure izo nkweto yambaye, kubera ko aho hantu yari ahagaze harahera. Kandi Imana yaramubujije kuyegera, kwegera aho Imana iri. Haleluya. Yesu natugire neza cyane. Mose ntago yatinze, yaciye akura izo nkweto. Mwene data uri muranyumviriza, abantu b'iki gihe barimo barakora umurimo w'Imana bambaye inkweto y'ubusambanyi. Barimo bararirimba bambaye inkweto y'ubujura. Barimo bararirimba bambaye inkweto y'ubwicanyi. Barimo bararirimba bambaye inkweto mbese y'uburyarya. Yamara nje kukubwira ngo nukuri iyo nkweto wambaye. Nje kukubwira ngo kuri iyo nkweto wambaye, kuri iyo nkweto y'uburyarya mwene data.
abantu barambaye inkweto yo kwihindura, abantu barambaye inkweto yo kwambara ubusa, yo guhenera Imana. Yamaranje kukubwira ngo kuri iyo nkweto, kubera ko aho hantu iri muraja arahera, nta muntu yambaye ibyaha azigera yinjira hariya. Umuntu akwiye guhindukira, umuntu akwiye kwihana, umuntu akwiye kuva mu byaha. Yamara uri kuranyumviriza, ni wihane, kubera ko umwami Yesu araje kuri iyo nkweto. Mose yarakuye iyo nkweto, yarakuye inkweto, kubera ko Imana yari yamutegetse ngo akure inkweto, kubera ko aho yarari harahera. Yesu natugire neza cyane. Wewe mwene data ugisambana, nje kukubwira ngo kuri iyo nkweto y'ubusambanyi. Haleluya. Mose yari yambaye inkweto y'ubwicanyi, kubera ko yaramaze gukora ikintu muri Egiputa, maze arahunga agira ngo ntibabimenya, arahunga agira ngo ntibamubonye. Yamara barabimenye, acarahunga. Abonye ko Farawo ashaka kumwica, acarahunga. Reka ndakubwire, iyo niyo nkweto Imana yamubwira ngo akure. Inkweto y'ubwicanyi. Mose yari yambaye inkweto y'ubwicanyi. Umunyabyaha ntago ashobora kuja mu ijuru. Mwene data uri muranyumviriza, abantu bari kubara gutamika amagambo meza, yamara bari kubara kwibagiza iby'ubwami bw'Imana. Ntago bashaka ko wihana, ntago bashaka kushaka umwami Yesu. Mbese barimo barafutanganya n'amagambo y'Imana wumvishije. Yamara n'ukuri iyo nkweto. Buri muntu arazi ibyo arimo arakora, buri muntu arazi inkweto yambaye. Icyo nakubwira cyo mwene data, ijambo rikujeho ni wihane. Ni mwihane, kubera umwami Yesu araje. Abantu ntago mugishaka ubutumwa bwiza, abantu ntago mugishaka kwihana. Yamara mwakunze iby'isi. Iby'isi nta kamaro, iby'isi ntaco bivuze, iby'isi ntaco bimaze. Icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwihana maze ukakira umwami Yesu. Dore umwami Yesu araje, umukwe ageze ku irembo. Umukwe ageze ku irembo, aje gutwara umugeni. Yamara ni wasigara, uzasigara urira, uzasigara ujarajara, ushaka umuntu akubwira ijambo ry'Imana umubure. Kuri iyo nkweto wambaye, iyo nkweto yo kwiyambika ubusa, iyo nkweto yo kwishaka ibintu bya shetani, iyo nkweto nibuyikure, kubera ko umuntu wese yihindura nta Mana azabona. Mwene data, washaka ubyemere utabyemera, uzi ko ufite iherena ku gutwi, uzi ko ufite amatiro ku manuze ku ngoyi, uzi ko ufite ibisuko ku mutwe, uzi ko ufite amarangi ku munwa, uzi ko ufite amarangi ku ntoke, ndakubwiza ukuri, nta juru ufite nutayakura. Umuntu wese yapinze cyangwa se yakosoye Imana nta juru afite. Pasiteri wawe ari mwaraza yambaye akamini, pasiteri wawe ari mwaraza yisukishije, nta yandi magambo yakwigisha, ntago yakubwiza ukuri, kuko nawe ukuri ntago gukurikiza kandi akuzi. Gusa nje kukubwira ngo wewe uzi ko iryo jambo ndiko ndakwigisha riri buje mu gutwi kwawe, ukabyumva, nukuri ayo magambo azagucira urubanza. Ntuzavuga ngo ntiwumvishije. Yamara ni mwihane. Umumama usanga yambaye ubusa, abamama bafite abagabo, mbese abagabo basige bagura abagore babo ubujipo mbese buteye isoni, bwerekana ibibero, bwerekana amabere, mbese ubuntu bwari bwo bwose bwerekana ubusa. Hanyuma ejo abagabo hanze bamubona amabuno yiwe, ukuntu yashize mu kajipo amugurire gateke amabuno, batangire bamureje, muce mutangira gufyura amaso kandi ari mwebwe mwabatanze. Muriko muritangira abagore banyu mukabatanga. Abasore bo hanze bakareba abibero, abasore bo hanze bakareba intuzenye intege zabo, maze bagaca batangira kubashaka. Baresha umugore wawe ugaca utangira gukanaguzwa.
kandi ari we uri kuramutanga. Yamara nimwihane kuko ubwami bw'Imana buraje buregereje. Mureke kwikora nkuko mwishakiye. Reba ukuntu abagabo basige bambaye utuntu tubafasha umengo n'abana. Reba iyo bishatsi yanyu ukuntu mwayigize umengo ninzukira. Nimurebe ukuntu mwabigize umengo n'umuntu mbese yataye ubwenge, umengo n'umuntu w'umusazi. Reba iyo mishatsi ukuntu mwayigize mwayizingazinze umengo mwarasaze. Ndababwiza ukuri, umuntu wese ari mwarikora ibyo natihana ngave mu byaha azarimbuka. Ubwibone nibwo bamaze. Abandi n'abari kashi ibintu mu maso ino kunuzenye ino mu mbonero bagashe ibintu mengo n'ubujangwe, bagaca basa nk'ubujangwe, bagaca basa nk'amajini, bagaca basa nk'ibintu byeje byose. Ndababwiza ukuri ibyo bintu muri jongo n'ubwiza muri ko murarondera ijuru ntaryo mufite. Shaka witereje nguri kuraceza, shaka uvuga ubutumwa, washaka usarare, warihakanye Imana, warihinduye, nta juru ufite. Ubusambanyi mufite, muryamana n'abagore mu kanwa, muryamana n'abagore munyuze mu muntu uzenye ahanyura umwanda mukuru. Reka ndababwiza ukuri, ibyo bintu muri ko murakora bizabagaruka. Umuntu wese adashaka kwihana, umuntu wese adashaka guhindukira Kristo, uwo muntu azarimbuka. Muri ko muravuga ngo niterambere nyabaki, rigutegeka kuryamana n'umugore wawe unyuze ku muntu uzenye ahanyura umwanda mukuru. Izo ntanga muri ko murasesa hasi, ntanga. Muri ko muratinya gutera abagore banyinda, muri ko muratinya gutera abagore banyinda, mugafata intanga zanyu mukazicomeka mu dufuko ngo n'amapridance. Ndababwiza ukuri, ibyo bizira muri ko murakora, Imana izabarimbura. Dore nukure iyo nkweto y'ubwicanyi ufite mu mutima wawe. Nimwihane bene data, ubutumwa bwiza buraza ariko ntago mushaka kubwumviriza. Ese uzakwireguza iki kuri wa munsi? Uzakwireguza iki? Mbese ufite ikintu uzireguza wewe? Uracari muzima, Imana yacagutijije umwuka ariko nushaka kwihana. Nta nubwo unatekereza ati mbese niki gituma Imana imuye umwuka kuba nkiriho natanze iki? Nukugira ngo Imana irebe ko wewe wahindukira. Imana ishaka ko wihana, nibyiri kirakenera. Niyo mpamvu igusigaje, nuko ishaka ko wihana. Ugira ngo hari ikindi mwene data. Imana ibatiza uwundi munsi mugaca mugenda gusambana, yabatiza uwundi munsi mukagenda gusinda. Ngizo za energy, ngizo za gingembre, ngizo za Bavarian. Ibyo byose mukayumwa mukabishira mu nda, mukavuga ngo murakijijwe. Mbese ntago muzi ko iyo mibiri yanyu ari isengero z'Imana, n'isengero z'umwuka wera? Yamara niba mudashaka kuva mu byaha, Imana irabarimbuye. Umunyabyaha nta juru afite. Wewe ndiko ndakuburira, umunyabyaha nta juru afite. Ico nakubwira wari ukwiye kwihana maze ukava mu byaha. Uburyarya bwanyu mufite uburyarya bugiye kubica. Yamara nta ndyarya izaja mu ijuru. Yewe pasiteri uri kuranyumviriza, nta ndyarya izinjira mu bwami bw'Imana. Ubu benshi muriko muribisha ijambo ry'Imana, mugahanurira abantu ibintu by'ibinyoma kugira ngo mushaka amafaranga. Mbese ubu ngubu umuntu wari wese afunguje YouTube ashaka business, mbese n'amafaranga rimwe arabajana ku ma YouTube. Ntago ari kwamamaza ubutumwa bwiza, ntago ari kwamamaza Kristo Yesu, ahubwo mushaka ko mwamamara. Yemwe nimwihane kubera ko ubwami bw'Imana buri hafi. Nimwihane mwene data muranyumviriza, nuhungu ve Babuloni, va Babuloni. Igihugu c'i Babuloni Imana igiye kukirimbura. Igihugu c'i Babuloni Imana yacanze, Imana igiye kukirimbura. Yamara mwene data va Babuloni. Babuloni ntago ari heza. Nimuve Babuloni mwihane kugira ngo Imana ntibarimbure. Haleluya. Yesu natugire neza. Turafite amatwi ariko ntago twumva, dufite amaso ariko ntago tubona.
mbese musigaye munezererwa ibintu by'isi gusa, amagambo baryohera, amagambo banezereza niyo mushaka, ariko amagambo y'ukuri y'Imana ntago mukiyakeneye, ntago muyashaka. Nimwihane bene data, ubwami bw'Imana buraje, Yesu Kristo araje. Umuntu wese adashaka kwihana azatererwa mu kiyaga caka umuriro, nta mbabazi zizahaba, uzarira nta n'umwe azakumva. N'uwo muntu uvuga ngo arimwe arakosha uwo pasiteri wawe ntago azagutabara. Ndababwiza ukuri, nimwihane, nimuhunge kugira ngo murokoke umuriro. Nukuri Yesu azagaruka, Yesu azaza, kandi uko yagiye niko azagaruka. Nimwihane dusenge Imana, dusenge Imana. Wewe uri kuranyumviriza, kuri iyo nkweto wambaye y'uburyarya, y'ubwibone, ubusambanyi, ubusinzi, ibyo byose ni mubikure. Ukwikinisha, ibyo byose ni mubikure. Iyo ni nkweto mwambaye. Mose yari yambaye inkweto y'ubwicanyi, yarayikuye. Nawe kuri iyo nkweto y'ubwicanyi wambaye. Dusenge Imana. Uwera Mana, ndagushima ko aya magambo haye abantu bawe. Ndakwinginze Yesu Kristo yakurikirane kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.